paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay, papanan ni Uncle mo, kwarog. Mapan ka no ag-jogging, antay. Pagjagingan na. Itilaglaw-law. Lumabas di tabalay datataba daw. Sa ijay tersina ni nanakwanang. Kalpasan na, mapan ijay paradaan may. Ay, kat. Agling at mat nga rod. Ano kasta? Unantay. Nasaya at mo't tapno maksayan jay dakkel at yan na. Wen. Di uray si kakumamait. Kinadwaam ko man ni Uncle Mau. Ay, pasadak inton madamdama, antay. Sayang, mate. Umayak la makikapi dito'y balayaw. Ne. Kwarog. Asino jay timmanaw iti tawad amari tuyang? Kasla ni tata ba daw? Wen sabat. Ay, agkita dan kinanggan. Asino day ta sumungsungat, tuya? Na, apay, di mon mabigbeg ni Kapitan Inteng a kumparaem. Ni Kapitan Inting aya day ta. Katuan, awan mo tinabaliwan itilangan na. Papan ko man kumustaan. Ala, ingka kasarita, tanay lumabasan dito'y balay. Parinteng! Alya! Ha? Ni kumparim abadong day ta, uy. Ha? Sana nga lalya. Kapre! Ha? Ay, sana ka kapre. Bakis? Sana ka bakis, pare. Ha? Siyak ni kumparim abadaw. Aya, nabayag nga bin ka ti panagbakasyon mo. Ti amukit monster kan. Ha? Antay, ni Uncle Wow. Apay. Kita amaw. Apay ang nagbiit ang nagawid. Nalpas nga ta na nagjageng. Kita nagpartak ato manay. Kaslad na kabutang na. Ang awan mo timang kamkamat kan kuha na. Antay tan. Ada kapre! Ha? Kanyat ibagbagam akapre, Inteng. Ada kapre ko ano. Nakaamak tilangan na. Awan mo ti makita mi asurot-surot kan ka. Kuwin nga ron Lalya. Aguray ka man. Kapre. Kapre. Ang mga samot ni Uncle mo. Kapre. Kwarog. Kapre. Ha? Kapre. Mabit lang Kapre. Ha? Tinanog mo ito ni Uncle Kaw. Napukaw na lakat nga roti puot nan. Ay, kasta ti agas ti panagam ang mangaw na. Mayat taon inton makareeng. Inanom ni Kapitan. Awan, Mike. Inasidgak laeng ta kinumusta. Nakaisamak pa'y kinkwa na. Ipukpok kaw na kidain ti alalya. Bakais ken kapray. Anya? Ay na, permay tinerbyos na tuyang. Kinabutang na tilangam? Apay, limada kaya tuyang. Saan mo iti panagkunak? Kas kalangarod artista. Ay na, mabalinan na pang action star. Saan? Pang-horror. Ah, anya kamitin tuyang. Di nakmit uyawin iti kasta ah. Oray no kasta tilangam, talab na lab kalataba daw. Ay na, kahit nakaluto ka nga roday. Anya nga, iti kayat mo nga ilutok asidaan ka. Diyan naimas mo't ah. Ala, bayam, tay nakumutang di tatersina ni Marikwanang. Ay, orayan nakabad daw. Amaw, noan niya ti pagchis-chismisan dagiti tao dito'y tersenak. Kan dito'y barangay tayo, maray.
Anya, maray. Jay pan nakakigtot ni Kapitan. Idi nakita na ni Badong Mau. Anya. Aging ka kano ita kaawampay puot na. Ha? Ay, sus. Iso nga ibagam kan ni Badong Mau, tasan pa'y lang nga umay dito'y tersenak. Tamang ano siyak mati makigtot kat mapukaw ko ti puot kaw. Ay, sobramot deta pa nagsasaom, maray. Nasakit unay deta nga ibagbagam. Ay na, sa anak pa'y la anak yas asawa. Jak pa'y kayat ti matay. Kaya't mo asawan, matay ka no makitam ni Badong kaw. Kawan! Ay, mala, pautangan nak nga rod iti sidaan may. Anya? No saan nakapautangan, paumayak dito ni Badong kaw. Day taman ti kunakaon. Badong! Awan, sige, pautangan kan. Anya ti utangan? Anya nga iti aramidon ta antay. Tapno agsublin ti puot ni Uncle Kaw. Nalakalaang dayta. Ingka mangala iti kape. Ipasay up taken kwa na. Antay! Antay! Adto yan ti barakaw. Naingal day tami. Ayos, Kwarog. Nagbiit ka. Sige, Wayne. Paborito ni Uncle mo akapiday toy. Ala, ipasay up mo. Antay. Ha? Kasla na alsaman matirupa na. Di nang samot kayat. Saan lata nagsubli ti puot na? Ang mga nusidaan ti kayat na nga angutain. Ay, Wayne. Manok ti sinda tayo idirabi eh. Ingka mangala, ta ipasay up mo, no adapay na bate. Antay! No saan pa lang agsubli ti puot mo, iti ipasay up me. Ay, jaklamon, intay. Dahito yan, antay! Mm. Aw, may isa lang akaray kay ti manok tinabahati, antay. Nadapay kukuna, aw. Ala, ipasay up mo kan kwa na. Aw. Ha? Nagwingi-wing, Mike. Win nga raw, ang di pa lang nagsublay, ti puot na. Ay na, makunkonsensya akto yan. Pakakonsensya am. Di napasamak hindi kumpari nga inteng. Gapu kanya, naawanan ti puot. Ay, wan nga raw. Kat aging ga kano ita. Saan pa'y nagsubli ti puot na? Ay, talaga makonsensya ak. Payman, Nay, apay ngay nga rod ating makder ka. mapanak iti balayda. Inaktulungan, tapno agsublay ti puot na. Ay kat manganta pa'y dandanin agburak to'y lutlutwak asidaan ta. Madamdaman taon, talaga makunkonsensya ak, tuya. Saan matan nga agsubli ti puot ni Inteng, Maray? Ay, iso nga rod abi nagaak ni Marituyang. Adi na pa'y lapalpalubusan ni Kabadong nga umay dito tersenak. Tamangan no pati siyakit matalimu daw. Aguray ka. Nimot pari badong day magmagna. Ay, ayabak man. Ay, isaan mare, di mo'y ayaban. Taapay. Basta di mo'y ayaban. Papanan na nga rudan. Agturong samat iti palayaw. Ay, nila ang kwarog timang bambantay ka ni Uncle na di tabalay. Mabit lang! Kumusta kan ko raw? Ay, di mo kunain na matalimu daw kamay, takaskin ni Uncle Mau. Ay, matalimu daw ak sa hagpay sa... Ay, di mo itulok Ayan na ni Uncle Mau. Ay, awan pa'y puot na. Kita man. Aw, antay ta. Nay, anya day ta intalim. Di karay kay ti manok. Ang angutan na, barang agsublin ti puot na. Ay, katem day ta. Anya ti Serbina day ta ngay. Apay? Basta siyak ti makamaw. Siyak ti makagapaw, no apay anawanan ti puot. Isu asyak mudlaang ti mangisublay ti puot na. Anya nga ti aramidam?
Imposible no saan pa'y lang agsubli ti puot na dito'y panangkikikin kwa na. Oh, ang katawan ko raw. Kasano nga mo mamakiki ni Uncle Kao, itidapan na. Kumpare gayam. Ah, Oh, kitaam ko raw. Agsubsublay ti puot na Uncle Mau. Uncle, kaduak ni Tata Badong. Ano pa nagtika, pre? Paray, agtal na ka di paray. Saan ka ka, pre? Ni Tata Badong day tao, Uncle. Di kumpare mapada malakay. Matalibudaw ako sa panin. Ay, saan mo nga itulok, paray? Matalibudaw. Natalimu daw man ngagpayson ni Uncle Kao. Ay, igagagaran ng samit din ko araw. Saan? Talaga natalimu daw ni Uncle Kao. Ay, aguray ka. Tagawid akpay. Ha? Agsubli ka pa eh. Wayne, agsubliak. Ta isublek tipot ni Uncle Mau. Nakapuutan ni Kapitan? Wayne, nakapuotan ni tay. Ang natalimu daw manay. Anya? Iso nga nagawid ak. Tumayak mangalay ito sa right. Nagsubli tipot na. Anya nga iti umay mo alaan? Kwa, tuyang. Ingka man mang tiliw iti manok. Jay kawitan. Jay kalukmagan. Ananwam? Itunom. Tay nakipaangot ka ni kumparay. Ingka na. Sigurado ka nga agsubli ti puot ni Kapitan no mapaangutam iti tinuno a manaw? Wayne, iso nga ingkan. Apay nga'y marikwana. Nakatalikod kamay. Ay, jak kaya ta makita tarupam, tajak kaya ti matalimu daw. Kasano na nga rod alakwan nga'y. Kat gumatangak iti arak. Idi sumlatan ti kwartam dita. Taikang kamot itigat gatangam ngarak. Sa anak mit anak abot-butang iti panagkunak kahit maray. Apay ngay ni Kapitan? Kunkuna na lang na jay. Mamati kamay. Kaya't na lang nga uminom kami. No kasta, pagsangwan nyo to'y arak agatangam. Wayne maray. Agbanding kami ma. Kasdajak mamate anawanan iti puot ni Uncle Mau Kwarog. Apay antay. Kitaam Nakitam? No adagdis so ang ilaw iti rupa na. Si Paten naman. Ay, Wayne. Oo, nene. Ada nagdiso alamok iti saka na. Sigurado. Dayjay, sinipat na. Kwarog! Ha? Ni tata mabadong daytawi. Ada akam! Ni Tata Badong. Sigurado. Agsublay tipot ng Uncle Mau. Umunig ka nga raw. Day, anya ngay dagita awit mo, pare. Pangpasubli tipot ni kumparik nga inteng, maray. Ha? Wow! Napulpugan asibubukal amanaw ko naman. Ay! Ipaangot ko kinkwana. Siputan nyo Pinikpikan. Ha? Oh. Nagsublay tipot na. Nangot-angot nan. Oh. Ipaangot ko pa daytoy awit kong arak. Bumangon daytan. Sige, ipaangot mo. Mayakin. Naibagan na ka na. Kala at abimangaw. Ay, agsat tayon. Ininayad lang pare. Oops, Saan ka tumakder dagaws? Mga numatwang ka. napigsa ako. Ay, talaga nga the magic mo, Tata Badong. Aguray ka paray. Sakbay at tumakder ka. Ah. Mingmingan pa'y day turupak. Saan ka din amabutay? Apay ko maamabuti nga. Kaslakan tupay anghel. Nangagyaw, kwarog, maribanang. Nangagaw. Anya timakonam ngay maray. Ay kat, anya ngay timakunak. Kasla anghel, teropam, kasjay. Nalawag may nga imbaga na maray. Na. Aw, wadan.
Isugayam timbagana. Kwarog. Ano nga tiyar aramidim dita? Ah, Isagana mo di lamisaan. Taag set tayaw. Kada pari ba daw? Ay, naragsak apa nagbanding yumanen, Kapitan Enteng, kan tatabadong. Sapay kumatag na nayon lataan na saya at ipanaglangin nyo. Ala, sige. Dito tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Duwanin ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.